Baik ben menekat pules usneno natuin hita ikutin anbi lasi mapululi nekaf. Na kau kanal YouTube YKB Uap Meto. Enati atnen anus neno mabeti anbi sulat wasiat. Laini nakanak haleluya ai halelupa. Masoik anbi Masmur naka natun mesem ha ela bo nom ha talantia bo tinum nim in pisanua. Ba antopus niukit mabeti anbi ela bo tinum nim. Laini nakanak pules malietas usneno ausmanak pules nai. Baik ben menekat bi menekan usi Yesus. Haleluya, tik Uap Meto nak pules maliatas ni usneno. Hit pules usi leka hiteuk tok melasi malina. Kalun tekam nak halelupa le nane nak hitiat nikan henati tasaiba pules maliatas ni usneno. Anbi neno i na daud anhoen kit henati tasaiba pules maliatas ni usneno. Makais at nikan henati tasaba pules natuin ale kanan lasi alekot leus neno na napa ay anfe nani niukit. Na ko antupus lihat nen nanoy nakit henati hitahin matamnaw matamis usneno in manekan leka hiteuk tok lasi malinat. Mausif neno an mepup man pakai pahpinan nok inesan inan pao maampanat okete in an paluli manatia pa ale kanan palut niu mansian. Isneno an pufi ma an halin kit neki waetena malasi lasi alekot henati hitam nil matamsen natuin manekan isneno. Amena oleh tata di manekan usif Yesus. Bi hitmonik kalafa hitaikutok lanan alekot. Mes hit amsa teuk tok susal nukat. Malinat masusal nukat hit at loy ma at sutay an bihit monik. Mes hit kais at tamtaw. Niolasi sa kali hita iku. Natuin isneno in manekan neki halinat neo hitit monik. Pananete hit at fani on mansian. Kanui fa lanan henati hit katasay pa fa pules maliatas neo isneno. Mes likui ay tabui. Antino nanoid ng kit. Henati leka hiteuk tok klasi melinat hitanawa le antekam nak haleluya kais takam tak halelupa aan kino antu mantianu kiton nane kais at nikan henati at like mat subscribe po mat bati niuhit biya binusin amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.